Esango zut, abadean historia esango zut? Esango zut? Bai. Don Marian Uriarte, San Parrokoa, da Kantabriko bizi zen, Antranbien paradana onduan, han bizi zen, da Angel Arostegi, Jose Luis Bilbao Bolu, Mandaluniz, da Deie Gilior, horrik mutilok joaten zian gehobetan, ezer etxakola paseu zerari, abadiari, guardi egiten. Modelos mutilek. Geur desaparezi dute dau, bai Inusiagan txaletan, Inusiagan txaletan, ifinoren Estau Maior galdakon. Da horri mutilok, bakizun honak aborena Estau Maioran parezanean, en el paredon de Derio. Arek abadea kontentziripadeko, are toketan jakon, defenditeari mutilek. Gato soni sartzean dire con el Santo Cristo, en Estau Maior, Inusiagan atxaletean, abe eura podrezian eurek, galdako neguan ala jarriko nena, Inusiagan orduen momentuan, eurek Estau Maior ifinieron entxe, da mutiloko, nondaru ez da, Deriona fusileute mutilek. Hori zibai izin du buruen sartu. Are kontzentzirik esteko, zian mutilek modelos, modelos. Ze, kreientiak eta fededunek eta normalak. Dori behar hori egin, ni ikeratu nintzen. Da bakizu zezusten niri Larrinagoko administradorean Andreak denuncia le han puesto a su padre, susten da. Pues mira, separatista, propagandista, perseguidor de derechas. Dice, pues en Derio están con menos denuncia que eso, fusilause, susten. Bai ordureko ja, ilisitu zan hor, segaldako netorzean ala tremenda, ez da gizu? Barri daiten. Da, antxe Dionisiok, haxe paratxu emon, da ba, haxe kaite defendidu. Ostantxan, paredora dara usti daite. Bai. Da, 6 urte eskatu zien,